hi apha aphalo hedo na dengin hin phat alu nin tidan chu tunin ithum ke ya tv ka vet je mobile phone ka vet je a chu kasam kang le ya a hi lo a hi le kamit chole ding chu hi lo a hi in igel do di wa ka gin jat khat chu ineu la ya inu ipa in tv event na hi le boy tv na benai ba le na mit siding a hi kam lat ba ne a hi lo ha le tv na ha vet ba le na mit siding a hi kam lat ba ne hello so pite ho na bon chan chibe kain bol kin ne he tuni ni khon jong hin important topic khat share kain bonom ki nin hi chu digital awareness and screen timing ki chu mobile phone tv vet aphat laudan ade a chapang naw se na ho vet sa thei ham vet sa lo thei ham vet sa ding a hia hi le ata saw kum izat la izat a hi wa pana vet sa pan thei ham nikhat na pungkal izat chan vet sa thei ham itabang content ho vet sa pha ham itabang ho chu vet sa lo pha ham phone ane diu a hia hi le kum izat la izat a hi wa pana phone cho pi thei ham chule mi ching mi thim doctor thim IAP Indian Academy of Pediatrics amho in EP ngai dan aneyam recommendations and guidelines EPP ti ho hi acham lama achin achaya cham cha ine sei do a hi in anave cheu hitin iphat chompi do kata asani na he e topic over ilut masangun mobile phone chung chai cham kharin sein katin masang khang kitile kumsom ni masangin chun mobile phone tv kiti ho hi ana umbe se lo hi in auma hi jong le mi ho ta ho boin ana nei thil khat chu a hi in ahin la tu khangin hin a ho awai lo mi zo se in inei chi o thil khat chu a hi ta in hitin chun ita sa ihin huwa poi mota thil khat in chun ahung do tan a hi le hoila ya pana chu apha e ti wa hoila ya pana chu apha bo iti du ham ti hi thil ha sata kha chu ahung hi do tan a hi le topic over analut taw hitin mobile phone vet aphat laudan amasa in aphat laudan chamcha na sei lo hitin akhat na chu obesity ti chu thau pa hi a hi in hi chi thau jin hin na izat ham khat ahung ping do theijin het theya ho chu hypertension ti chu bp sang diabetes junlumbei coronary artery disease ti chu lungchang nat bp stroke hi chi ho hi ahan lang ti asilanga bo a hi po in chapanga jong thei jong a hi in a hi chikit le a chapan la ya thau mi chu ahung lit ting jong le a thau nom de in itin chun twa e sei na na ho chu ahung chunom ki in ahung bei nom ki do in a hi le mobile phone vet tv vet ji a chu ebola obesity thei ham itya hi le mobile phone tv vet ji in physical activity thei ta po in angai na chu chapang hi aloi apai to ki chema hita chu hin humang ding a hi in ahin la tu khangin hin chapang ho hin kichep sangin tv mobile phone ho hi aha ga lo tawin school hung ki khano jong le hitin chun tv mobile phone ave un chuti ni sunday ni ho jong le tv mobile phone ti ho hin ho amang kit tawin chikit le tv mobile phone a advertise hung ki bor ho hi chi packaging food iti ho processing food iti ho mimi chips iti ho oily food ho khu chapanga ding in apha po in aphat lo na kala chu hi chi ho ko ahin mu do kit wa hi le ina anu in a hon an ho chu ani num povin adu jang adu chata povin tv vet mobile phone vet aphat lo na ani na chu sleep disturbance imut thailo pa hi a hi na he kidang ka sa khat chu keima opd a jong ka tu jing ka mu jing khat chu nu te ho in acha te ho doctor pu cha ai mu thei pu anadu pu ipi ka lo ding hitam tin chu ai dong ji ovin kin jong amho ka dong sonin a hi le ata asa a ana asa ipi athola lipi ai mu cha thailo ipi khop na anei umam ta ka do a hi le
hi ho chu i ma om pui atiki nu ahi le TV na ba sa mobile na ba sa ta ido ki na he le TV mobile phone wa a ba do we aki khan thei pui TV mobile phone abat lo wa he le anane nom povin TV mobile phone aki ba sa la wa he le ai mu jong ai mu ta po we hi ho hi ka zap ji in ai le ai ho khang ki ti le TV mobile phone lo la ya ana chapang ho ai ho dinga chu hi ho thil ho hi lo thil khat chu ana hi in aji chu suna iloi ipai to ikiche ma hi le nila an ini zo pungo pungsigi zo hi nga zo lo atam za chu yan kung ibu ko nga ki mulu ji a hi ta in ai le tu khanga hi chapang ho ibola imu thailo khop ma chu hin ho man o ta mi ti le twa isai pa mobile phone TV habat je pa hi ai ki ni ai le mobile phone TV habat je a chu ibola imu thailo ham itia hi le aji chu na sayo hitin hi chi mobile phone TV iti ho wa ko na hin blue light ti kha hi apu do ji in hum pot do ji hi chi blue light ti pa hin imot so na a pang hormone ki ti kha hi a min hi chu melatonin akiti hi chi blue light blue ray ki ti pa hin twa isai pa chu asubo in ahum sa thei po in ai la hin hi ja chu sleep disturbance ki ti imot solo na pa imot thailo na pa hi hung ping do ji a hi he sikit le imot masanga ivat a hi lo hai le ivat sa hi chi video content jong hin apoki ni kitha kimat na kidal na ai lo ai le thila film ti ho tamang ko a hi ki na hi la chun ho ji in jong sun aki mu thai ki po in ilung sunga agi gel jingin aki ki cha in aki boin aki mu thai ki po na hi sikit le hi chi ho ji in jong chun adi in chapang among asinu min among ahal no min hi ho jong hi an he themo hitin athum na chu postural effect and visual disturbance ti chu ta sa agu di dola lo akisu lo ahi lo hai le mit na problem mit boy ti na hi in ta sa iti boy thayam ni da hele mobile phone ve ho hi het ding u khat chu mobile phone ahi lo hala TV laptop ni masanga ma hele hita he ita sa he kisala kikuna imi jong hui ta kisu newa kive ahi hita ium lam jong hi anaki he ji lo ahi hita chu short ta pungkal iza nam khat I hin bol jing a hi le ipitim itia he le hichi ita sa iting ikong hi ahung na nom ji ade in hichi ngona hi ahum nom ji ko hita chu kum za tham pha za tham ihung jing a hi le hichi ingong gu jong hi angot nom ji in aphat lovin ngonat tingnat ahi lo la kongnat ti ho hi ahum nom ji na ting nom ji in zikit le eye problem mid problem jong hi ahum nom ji igel do di wa ka gin jat khat chu ineu la ya inu ipa in TV event na hi le boy TV na benai wa le na mit siding a hi gam lat ba ne a hi lo hale TV na ha bat wa le na mit siding a hi gam lat ba ne all vet nen ti chu I pho naw I hil naw khat chu a hi in a hi le hin chu khangin chun ipi ki sai ham ipi ki bon na ham ti chu in het lo di a hi in a hi wang in tu khang hin ve leo khat chapang cha in jong spec sa ta akibi a hita chu hin kho aman ga mo hi ta in masangin chun spec mit be ki ti hi ahan lang te silang ho abu in chun anaki mu in anaki he in a hi banga chu tu khang a hi hitalo a hi na hi ipi bolam itia he le twa ise ho chu a hi ki nin hi chi hi computer vision syndrome tin jong a ke he ki nin tidan chu computer a hi lo TV mobile phone ha ve ji a mit su khathai mit boy thai ti na hi ti chu an he ki no hitin athum na mobile phone TV vet phat lo na chu body image perception and emotional disorder ti chu ai ma in ita sa ilongel ithilbol ki gidei lo ki sit ti na a hi in a hi le chun hi cho chu ipiti hu thayam ni ta hi le het dingo khat chu tu lai khang hin social media hi mobile phone I ha man pino khat chu a hi in ami taki min isayo khat chu piam ta hello guys welcome to my channel please like and subscribe my video my photo my channel itio a hi in a hi la chun hem pa chun photo upload ni video upload ni a hi le ama video ama photo ho hi like subscribe al ho min hilanga aloi nu aloi pa video a hi lo le photo ho chu
like subscribe ตั้มปีๆอมุตานะเฮ social media ฮวาวิดีโอโฟโตแคปลอดฮอ like subscribe ลมจีอินหินลงเกลอิจาดำขัดอันเนวเทจินอิจาดำขัดเนไอมาอักกิมุนเนวเทจินยโหทำจินจงหิน emotional disorder ไอมาเลยมาตาสากิเดยโลนากิสิดนาอิลงเกลอิทิลบอดมีอาสังานุยนุงโจให้โมโลกิงไงเนวนากิมูเนวนาลงทีมอเปียงโดเทจินอดีอาจะปังขังทาโฮลงสุงาahung pen da ahung da he la chun psychological problem da nam phat to ahin nei tha theu thil khat chu hi in ichilong hi an hethem ki no hi tin anga na chu cognitive development ti chu lungel suboi thei adult directed content ti chu chapangin avat na phalo chapang vat dinga dei hilo thil ho ti chu nula pa ki koi na he ta ai lo ai la judon kham thei bo mi tha mi mat kiti ho han lang hon avat dinga hung ki sim video film ho hi chapang hon a hin ba kha he le hi ha ko na chu mental problem is anam kha hi ahung ping do thai ki nin ya chu mobile phone ti vet kyu chelawa a content phalo ho jong hin izaram khana chu icha te nau te lungthim izanam kha hi asu boi thei thil hi ti yong hi an heu hi tin agop na chu drug and substance abuse ti chu khamna thei ni sabol ti ding a hi in tv mobile phone na film ma hero ho a hi lo a he le bet ho in hi chi khamna thei a bol a hi lo le churup a che mo ki thak ki mat a bol ho ku hi chu jong ku chapang ho in copy a ha bo nom the in hi ji a chu hi chi adult directed movie itiu ahan lang hon agat dinga ki phal a hi banga chapang in agat dinga ki phal lo movie ho hi a hi thei jan ya chu chapang hoi ga sa lo ba pha hi in hi wa ko na chan phalo ne phalo ho jong hi a ki jil do theo thil a hi ti jong hi an hai pang po hi te a hi la hen chapang mobile phone vet ti vet hi a phalo bo se hitam a pha kha cha lo hitam a hi poi a pha jong a min he a pho ho chu ipp ham cham cha na be ki lo hi tin a khat na chu learning and social interaction adi a chapang kumni chunglang ho hi anu apa to mobile phone abat bo ma educational content ti chu jildo thei thil la sa ding hi han lam didan a hi lawa he le thusim thil izat ham khat jildo thei om ki ni hi ho hi anu apa to abat bo ma hi chun a boy po chigil la chapang khang tha adolescent teenage ki ti hon jong hi chi mobile phone tv ha ko na jildo thei thil tam ta au min ade a educational content ho agat wa he le apha in aboy kit phone he adang tham aphat na ho chu tv mobile game nikhat na pungni pungthum kichep sa jong hen problem solving reasoning planning ti ho in apang ki nin aphat na khat chu a he ki nin a hen la thizo se balance angai jin eto ading I tham ding kidon se lawa mobile phone kiche video game kiche kiti yong ta sa dinga aphat lo na tam pi au me ta in sei ho ki hol nga chu hung chu dinga hi in hi ja chu balance angai jin a hi le mobile phone vet tv vet ji a aphalo thil hung ping no thei thil ho a ko na hi ipiti ikive no wa a hi lo wa he le ipiti imalam tinova imano diu ham ki chu effective intervention ibol diu ham itia hi le akhat na chu awareness kil angai jin a he hoila ya kil dingam community level ti chu in sung kusung beng sung school college clinic ho chan ge ya hi hichi tv vet mobile phone vet aphat lo dan pai hi ki hil angai jin a he hola aphade sat khat chu nula pa te hon pan ahal angai jin tv vet phat mobile vet phat sa angai jin apha su lo mangai jin in sunga electronic gadgets ho control monitor board angai jin digital rule sim angai jin digital free zone ti chu hilai muna chu mobile phone tv imacha uploading kive jong kive loading tina ichi digital free zone ko angai jin ade a dining room ane namun kitchen ho ahilo bedroom kiti ho hi digital free zone sa angai jin
TV a hi lo le mobile phone hi ai thei chan ge ya imut phat pungkhat masanga hi off ding a hi in digital fasting TV turn off week ti ho jang hi koi angai jin vetsa na Sunday ni si a an ingo jingo banga khu hi chi digital fasting time a hi lo le TV turn off week ti ho jang hi koi angai jin hapta khat TV vat loading a hi lo a hi le hapta khat sunga ni khat ham ni ham mobile phone TV ki ti mo tham loading hi chi sunga chu family timing in sung pha na man ding a hi lo a hi le exercise bo na ipi bo na man ding hi chu ho hi chi family digital rules ti kha hi sema eta chu in jong zui ding cha te jong ji sa anga jin khu chikit le 2020 rules ki ti kha a omin hi chu ipi ham ita he la hen minute somni TV mobile phone iba zo si la hen second somni ki choling hi chi second somni iki chol sunga chu 20 feet sagam la thil khat hi that ding ina hi na he a hi la hen hi chi 20 second chu ipiti tia ling ham itia he la hen imit hi ve somni iphat sa hi ang la hen hi chang chu 20 second ma hi ki ni hi chi 2020 rules ti hi in jong follow ding cha ti jong follow sa ding la hen ibola hi chi 2020 rules si i follow ding ham aphat chomna ipi ham itia hi la hen TV a hi lo ha le mobile phone iwat ting la hin imit phat ding jong hi ana ke hi pa nga imit jong hi phat sa lo hi ta su TV hi ti kiwet jinga mobile phone hi ti kiwet jinga hi ni a hi la hin hi chu i bo jing sunga hi imit sunga hi problem i za ram kha hi ana ping do thaya spec be lo ding in jong spec a hin bi a hi ta chu amit boy lo ding in jong mit boy na problem i za nam khat ana a hin nei do thai thil a hi za chu hi chi ji a chu hi chi simple rule jong hi chui thei lo hin phale in ti ta chu ka hin sa hin tin aban a chai na ding in ana sei taw hi tin hi chu mi ching mi them doctor them ho in ep advice a pm ep recommendation a hi lo la guidelines a pm ti pa chu cham cha khat ana leo hi tin ti chu IAP Indian Academy of Pediatrics guidelines and recommendation cham cha ana leo hi tin akhat na chu chapang kumni noilam ti chu ahum ping la tial ni khat ni hwa pana kumni noilang chapang ho hi mobile phone TV pum vela da sa loading a hi in a he aji chu ipiham itai le chipha sung hai chapang hen maximum brain growth ti chu tho khan pa hi anayo a hi in kumni zo ting la hin ni hin hi ho khang be ta lo a hi in hi chipha sunga he now sen chapang ho hi thu sei lam heta ta kichip go se lam heta ta ipilam heta ta kilding kichip piding do chu a hi in aka je ham a hi lo le anane nom lo je ham ito ding i tham ding i boy je a chu phone mobile phone ba sa pha a hi po in bo jong bo lo hilding khat a hi na he ani na chu chapang kumnya pat kumnga chan amo hi atam pe na ni khat na pung khat TV a hi lo le mobile phone bat phal a hi in ibat sa tinga he le minute som ni kalwa hi loading chikit le educational content a hi ngai jin anu apa mobile phone anu apa mobile phone a hi ngai jin TV a hi long le anu apa to agar khom ngai jin hi chi group chapang ho hi nikhat na alhom pe na pungthum pungli kichip sa ngai jin zana pungsom lali kiti ho imut phat a hi lo le imut sa ding a hin a he athum na hi chapang kumnga pana kumsom chan amho group chapang ho hi a hil ha zamin hi jong le lungset ta ngai lut ta chu hi la he le isei chu azui tho a hi in amho hi nikhat na atam pe na pungni kalwa TV hi lo le mobile vet phala hi po in pet sa tinga hi jong le mobile phone anu apa a hi ngai jin educational content a hi ngai jin nikhat na alhom pe na pungni pungthum akichip mo ngai jin chikit le zanting le pungko pungsom le ni ti ho imut phat a hi lo le imut sa ngai jin a hi na hi ali na chu kumsoma pat kumsom le git chan
chapang khang tha ho adolescent teenager ho a hi in amho zong hi hita chu ngai lut ta a long set ta a hi la hi le esei chu angai ji tho a hi in hiji a chu amho zong I het sa ding a hi lo a he le a het ding wa I dei kha chu I them ti a hi le TV mobile phone hi lo le social media to hin hiji career hi balance angai jin chikit le mobile phone adi a social media aphalama man cha ding pa hi het sa angai jin het angai jin cyber bullying a hi lo le sex texting ki ha ko na hi kiven do kidal se angai jin hil angai jin het sa angai jin cyber bullying sex texting ki chu itiam ita hi le mim khat azum na thei thil ti chu akiwa omna lim a hi lo le thu si la si asa abol pat video a hi lo le photo ki kap do a hi cha chu ki gi jing a hi lo le ki viral sa ku sex lampang thil ho ima ho he ta chu message sa ki thot na ki gi ki ti ho hi sex texting a hi lo le cyber bullying ki a hi in hi choi dan in jong a phal pon chapang khang tha hon atwa hi jong le a hin ho iza nam khat a set lo sa theijin hiji a chu nu te pa te ho in jong hi ho hi het thimo ngai jin tu khangin hin media technology lampang a hin icha te ho hin I ho sangin a hegil jovin a hethim jovin a chungnung jovin hiji a chu amho hil thei nge itia hi le in jong hi ho hi het lawa poi mo kha chu hi in hi chi video hi chapang khang tha ho adinga ki sei hi jong le nu te pa te hon I het diwa ka dei sa khat chu I ho in I het over I zui ti ngo le bo cha te naw te ho hi hil thaya pho thaya hu ding a hi in hi ji in chun hi chi video hi chapang adinga bo wa ki sei in la po hi tin mi nu mi pa nu nga go lang khang tha ho in long I het lo wa poi mo ta thil khat a hi ti chu an hel hi te Pakipa in like subscribe ng Bible pi un hitin chun encourage ni azar azar kamo in zo hit the video neo I ho din ai pat tong ti din ta ho sin katin no hon zo hitin chun ai support nang aban le dang na kinikit tao hitin na min chun Pakipa